gwa kuchwa kanya gakatumba kwaraniria na kwaraniria topic ire gucumbura ntu sana na mbere bunya nkethia mutegerio weru TV mbere bakaribu sana kiri show yeje editor yakwa ni Dennis Kidinji Muthomi ama addiction psychologist and a mental health advocate manto ja mental health kana ugima bwa akiri bubwithero bwi passion yakwa kana wendo bwakwa sana tera Ngugi Methodist Treatment Center na rwangirwa Springs of Mental Health Care kana somekere ithero ikambakia aya na imbije ntuwe na ndo angijire cha kuritira Ngugi ye ugima bwa mathuganio antije kire centers ire ijire kire makarika jegie bwenyanto kwenda guchitwa uturo kana anto kwithirwa bakiaga wirigiro bwa gutura kana ukigwa muntu ati kwenda na kwigwa na murigo jo munene muno jo gutura ntije statistics tai kariata murimo jo tukwariria kana thine je tukwariria suicide kana iguciura mutegeri na itukona manto jaje karika muno guciura kana kuciura no kora mtungi ire itawa manda suicide waciura na wachoka kora mtungi ithi na tumbite kwithirwa twenio muno ki nthiguru yetu na kiri worldwide na ura gukarija thaiji rwangiro rwa World Health Organization WHO ni umbite ku establish actually putinande the energy ya guciura iri number 4 the most leading cause of death especially na kukiria youth baba kuambiria kuma miaka 15 to 29 that age gap kwa niyo number 4 the most leading cause of death kana kukosi kumono nthigurune na gukethirwa ati antu itugutantu like 700,000 still according to the WHO 700,000 per year antu baraba gukua no ntu baguciura na kiri rwangiru rungi na rura meta ro establish on 800,000 ko tukejotekanirie na WHO na meta survey ni kona ni itikuraja almost a million a mwaka almost a million a mwaka na actually iwa no bauga kiri out of that attempted suicide no the area ti kwina at least case imwe suicide ire succeed ko kethirinya kiri muntu moro ciura kwina cases that ciantu baraba kwa attempt on daily basis kwa attempt ni kugeria mutegeri kugeria guciura untu bara gukambuga butakinyanira bwa gwiko hospitali ukomba kubua mbwa no gwicuritie mtu akeja akagita mukanda ukugere kunyonda aho tromba gukuoro kwenda those are attempted cases na ndukethire kirire omba ku succeed emwe kwina other that attempted cases negeja kwithirwa ntanyari itu kuona like over 800,000 people iba gukua mwaka no ntu baguciura ana ndi statistics baraba ku attempt on daily basis ibangano tiko ni baba ingi muno na rede suicide manto ya guciura jeja number 4 ni utwira kwina thina na actually ketu minyarwa ngiruro gima rwa declared na uga now this should be amongst the priority ya health kwithirwa nandi manto ya suicide prevention iyo tegerwa strongly no nturira muntu aciura iti affecta to ora wambo guciitira to akiwigwa ururu kinyoyo otigwa mwana mwakuru mukuru ntora kinya ntora ni ringithika muno ukethiri even the country at the end of the day twina thina nyingi ko tukejotegera gi statistics yeyo at least union bichera yumbite kwithirwa ekiuma na kaingi ukethire kiri mbiche eu kinyaku antu baba kiri arume na antu aka ukethire muno arume iboba kwithwa be commit suicide muno kiri women na yo niona na like kiri chio kethiria kethiki out of 100,000 cases mbua chia antu arume babo mbakwithwa be chiura ja 15 cases kiri women ukethira ja 8 cases ko basically ni umanto ja thirito ja kariu kiri manto ja guciura na igwetike mutegeri na be witness no manto ja kwarwa muno na manto itukona ja kiendelea ja maingi sana aya na ntijimbi gutuma makarika za jongerekan auturo bumi nkuruki lakini ingwetike gutireo ndene maisha za mwanadamu gutaga challenges kana atutereri na nyamwera na nkauga atia na mbuga kumba kumeria manto kana imbi gutuma antu barimo go face on challenges nikiurigi kiega muno nontu itubateri guchiri mbio tumani manto jaja ingi ya uju na mbio tumanto bachiurana na inya na ritie nene sana muno kago karatia
no ntu tukone nyama ntu jaja kwithwa je trade thai muno kona ntu bakiocha a lot of videos online na tukethiri kinyana ame mtu no arigare muno na tainyana bo chiura ya mwana oro chiura ire wa secondary akuingirwa fees ntu awiterwa atithire kigerio no ntu wa fees ona gachiura kwa hivyo ukethiria nyamura ije kete na so much limit either muntu mukuru ethro ye muntu mwithi kiriana age ne jirira muntu anje kugia umo ukethiria muntu at risk ni tubateiri uchuria imbie kureta thina iji na ntanta tumba kuthithia buge suicide kana guchiura yomba kureta imathina ja maingi muno na ikona kana ya around 90 to 95% ya mantu ja guchiura ja muno no tuba mental health problems and challenges 90 to 95% ireta muno mental health problems na twategera mental health problems una chio mtu no achuri na trigger mtu amba guchiura na factors iri kwa ndaraini nyezi chia mental chomba kwithirwa chituma mtu amba guchiura kingi buge kinya kethari tuga umuno kaingi antu ibagereya kuririti muno guchiura na murimo jwa mathuganio depression okay there is a relationship and manto jojo jairi itofauti muntu umba kwithwa na depression isa sawa rira wainyiru mathuganio mutegeria tukuga rira gwatu stress muno nechoka ya murimo nande to gintu gitwa depression waga wirigiro na kwethirwa no kwigwije ko tena maisha jaku kaingi no ithirie muntu agichiura but ankwenda kuga to create difference mantu jo nontu ikwithwa kuna tofauti ya depression na suicide nontu rira muntu amwa guchiura ntinya ritira simethirwa depressed demwe mostly nya depression ni jano nontu life crisis manto jaro te kwirigirite me depression gintu muntu ethero na gwitania kyo maybe after a month second maybe tantatu ukethiria muntu na murimo jo yeah and get suicide ni something can happen so sudden nataka muntu arari depressed kana arari na thina ukethiria mbuga nya muntu akwira all of a sudden you have been sacked kana akwirwa aguta mwenda yo through accident kana mbuga no kali na mbecha inyingi muno mbuga 5 million atwira savite kana mbecha kiwango kiromba kwithirwa savite for long agata immediately iyi life crisis muntu jora akeja kwithirwa akiri that situation na kuremwa ku contain umenye kwamba kwithwa kwina thina nene muno na iro ithairia muntu riu athugania mathugania maingi muno aciura ko mental health problem no chithwe chikosa muno ni chithwe ichi nyingi muno ja bipolar schizophrenia na manto maingi ne ja anxiety jara twa tombera kwariria ntukwire ekwithukirwa no ugwa tei manto ja maingi muno chombo tuma muntu ethirwa agiciura tiangi na jo nyamu tegeri no amenye ja kuja kwithirwa stressful life situations ukamba kwithirwa tromba ku contain antu bakugwa to imanto maingi muno sana jo tukuga na ndiyo ntuko na manto iyomi sana mtu atekona kya kurana kya kunywa kama mtu na gutanguki inya relationship issues conflict especially kiri those unit to kethiria manto maingi muno ija kwija kiri antu nya baraba kwendana nturene nja kinyanja chiongwa ukethiria kwina conflict buge twire kigirwaga pole it can develop to something else uka antu ibakwigwa bena a lot of pressure inside their heart na muntu igiteru ire igewa the only way to relieve themselves is through death guchiura na bila mutegeri it is the solution and actually mtu akaachia allowance kidogo no ithiri nyagi save na keja kuona by the guchiura the solution but at that particular time mtu no ithiro very hard for them to think about what you might think under normal circumstance so na ndi kintu kingi kiumbo cause kinyakio ni mantu jangi ja maingi ja disappointment kana nya frustrations in life mtu no achemania mantu jomba kwithwa ijo muinyiria muno wathomere wagangugi wakagita mantu jajau koria na atia mantu jakwa jakarire na mantu amingi nya ndawo nya cia kurevia by the way nya mutegeri na menye drugs can also induce suicide ja muno ja nchobi no ithirie kwina ntunyo ona bakinyo nchobi muno kona bakirira na muntu thaira nchobi ba baingi bigu antu bakianja kurira bakanja kuria na ta maisha jakwa jakariyo ni maisha jakwa ijararemere ria na ria ate kunywete no kali sawa ko kethiria muntu ria na waete muno nyaka igira rujine kana aciura na kinyama ndawa jo jangi jakurevia ja marijuana everything merira muntu anywe gintu kwa muntu jo kurathuka muntu wamba kuthithia anything ko kinya drugs and substance abuse is a great contributor to suicide na kingi na mantu jangi ya personalities disorders imo chumba kujaniria it's also a mental problem kana nyami karere muntu kurerwa
kuna mtu omba kuomba kuthurwa akirerwa in a way that they soft feel sana ta soft kana nyaka areribuga for example bekiriva mono for attention rimwe kwenda kwao mtu omba kuthurwa mbuga atarerwa ni aciari mtu omba kuthurwa mbuga aciari betha bara but they don't have time ukaura mtu akura muno dramatic na akigo muno na kwenda attention na kwenda kuonwa love and care so some can resort to some withdraw isolation kana kuthithia mantu bomba kuona back get attention nikenda but bona betungatiro iro bakwigwa nandi at least itokwendwa na mostly ni jana ya muno na nyanjire cyogeria gutishia kana inya kunywa ndawa kana mtu akauga nkathithio na nikenda omba kwewa attention ira omba gukara sawa ko causes cha suicide ni nyingi muno mono ire chumba kwithirwa chijite life situation mental health problems je ona tukiaririo on daily basis na tukethwa tukira antu ibombe kwaria yeah ora society tu set up ntijikitha ni go play a role kiri makarika za guciura kuthaja kiongerekana ntu mbije tene mbugo ringi ariria mtu agagutethia thaiji kuringana na ore oturo bukari antu benda focus na mantu yani mtu on the na so much on their cup ndigo verana don't bring your a lot on my a lot yeah kuombika mbuga ure society kari na tuge for example nyaku ikuika don't care attitude ketho akare mono kinya kiri social media rimwe nuona mtu akigeria gusika attention ya antu not in a bad way lakini ukona mtu mbuginya post ira make ukona mtu update status ewe kiri Facebook kana kiri WhatsApp ukona mtu ate antone aega lakini ukethera antu baba ingi ibakirire bamukirire inya antu bakumenya wameview lakini mtu asemi kitu kana ukethera kwe ungi utigire comment eu mbuga kauga GUCIURAGE niki urengi nyo kuthirikiria kana ina urinkuretere nyomwera na ndi mtu ona inyantu konturi moja mwingi tona messages jeyu no kethira mtu nagitire untu bubu wa society yeah come bitkaniria na ugwati okay in the society this is happening na mostly challenge mono nontu yomba kwithirwa tutungatera muntu romba kuigwa na gutawirigiro maisha na jaka no akuigwa ciura yomba kwithirwa tutikuthithia our best and of course we might not really be doing our best to help na kaigi nontu ikiomba kwijania na a lot of judgment na bira antu tukethwa tu so quick ku judge mtu rira tuona kwigintu akuandika nontu sometimes yethirwa very hard also to differentiate muntu uju ka ku joke ni attention yakwenda kana there are some issues that are seriously pushing them to do that ko no tubwa kwa maere situation mtu akaja kuthwa indirem ari imbito makara akiandika mantu ja andika rimwe ikuthithie kuzika attention kana imbio so at times tomba kuthwa in a position that we don't know exactly what is happening but we can do something about it ko buto mba kuthithia no tutekomenya at least the least we can do is mock that person no the least we can do is walk away from a person who really needs help iyo geta na mtu no kuona mtu na guitaji usaidizi that's the worst that we can do kwa hivyo ki society kutumba kuthirwa nandi tumbe gwishapen na nonto tuteka statistics ntinyari tona ati kwena murigo munene sana itubateri nya tukwambire na ndiko develop attitude cia kwenda antu barabumba kwithwa mtu ukona mtu daire mtu ukona nye post ya kiuga nonto kaingi moni nya mtu wendo ciura muno ni uba mtu amba ya kwa aria kiuga jago ni mbuga ntabati kwithwa nciari aimbi tumere nciaro woni hawoni maisha yakwa kaba inyankwite oni ngakua oni ngaciura nuje those are the most common statement ira mtu akara akiuga na ndibatu tubateri kwithwa turi alert tukija kwithwa tutiso quick kunjaji mtu na tukageria kuona ne atatumba kumutethia na wendo na kinya kumwariria yomba kwithwa mtu jo tuga kwenda inya mtu omwariria tu kidogo amwire it shall be well Dennis what are you passing through whatever you are passing through it shall be well mantu jakabwa with time cia kanya mbariria arinya na mtu ro kwenda mantu jakabwa maybe mtu inya kwendete that retro statement yomba kwa spirit yewe bere ayu the especially ge social media katu change our attitude kiri antu baraba kuja kwithirwa iba kumba bakinyirwa mono imantu muntu jugo gweta te ajabu ona mtu akiuga na kwendwa ciura ukaigwa mtu nyemuria oichiura ateanga nini bamoka igwe bekwira nkagoretera mukanda jo igwa agaciura eba mwe tukobere mbere thithio ntu nona wega kuthi tukomok mtu ria antu atu chipin to help na ndiko na jari na ndito kuona ja mwana uju wa ciura ite uju wa uju wengeri fee no ntakona wa kuingirwa fee atomba kuthira kigeri a ciura wa high school na ndi ukeja kwithiria mbuga muntu katwithirwe twi kindikiria ntu ntinyari nyari wa umara ugo witita ngugine
aro itaira ngugi umarite na njira barabara muntu ro kwithiria be kind to everyone nonto uthoma kwithirwo kimenya imbi muntu okurukira oba kutha muntu inyinkeethia kya kwenda nonto na kwije ko te muntu omutambua kana te muntu omwenda so tukeja ku create a world or a community where we love each other and care about each other tomba kwithirwo itukumba otethania na tukethirwo manto jaja tekwija na mbere kinya mutegeri kinya we kwina tabia imu mtomba ku develop chumba kureta thine nene sana nonto most percentage ya antu bakomita suicide of course these cases are genuine feelings na mtomba kwithirwo ni mental problem but nujina de mtu nyamu tegeri nyewe mtu nethirwo akithuja ugokeja kwithirwo mbuga kawitherwa ko nenkanira mbuga threat kana ka temptikenda ona attention kana antu bara bakuthithirio ntu then you are trending on a very wrong path. Nonto at the end of the day, untubura kabumba kwa problem, kaka akarumenyeria, na nuje finally omba kuthithia untubura gwoko otichoka. So, okathithia kenda buga antubara bakuonera attention. Kire the few percentage omba kwithirwa ekariu. There are so many ways that you can create avenues ya omba kwaria na wantu bomba gukuthikira. Nonto okathithia una finally withirio kuthithia nontubura gukumbana. Alright. Aya gwatera u daktari mutegero ruti wiri kana oketha wina kiure no waranira ba utukurukira 40188 nyakibogo imwe nyanya ogeta kuraja itucokerete na rware ruru mekagita gate kuraja. Ni Wero TV. Nitukubumenyithia giko kia Mrs. Israel mwariri ungu wa Darima Properties kiria giakarekere ntuku ya njuma tariki 31 mweri muthiru mwaka juju sibitari ya Consolata Gitoro nyuma ya mbajo ya gitarira ja ni mwana wa mututigi Gideon Twenoti Karaka mututigi Jennifer na Rebecca Regeria Bamugae Village Kibiricha ni mwekuru wa Daniel Riungu Mathiu kana Darima Wakaga ni ngina wa Antone Kirea na Diana Nkwende Bamiru Ann Mary Gatweri wa Amerika Jennifer Nkatha wa Nairobi Jacqueline Kendi na Eric Mogera ba Nairobi, Gideon Burugo na Karo ba Nairobi. Ni daughter-in-law wa Tutigi Mathiu Turengera na Charity Banchoro. Ni sister-in-law wa Monica Kinanu na Mututigi Leonard Kimathi. Ni Jojo wa Doreen Kadhure, Mark Austin, Melanie Naitore, Cecilia Ibie, Ruben Alali, Benjamin Alali, Kik Monene, Austin Mogambi na Tamara Kanene. Michemanio ni nja kwa wekaga kwambiria thaa kenda ntuko cionthe nuntu maromba na kuthuranira mathiko. Mweri jukari tomiru funero home aramisi tariki 6 mweri juju mwaka juju thaa 2 cia rukiri na maromba ja mathiko ni kaniseni ya Gitoro Interdenominational kana Showground na nyumene akanogo kwanja kwawe Subuiga Matunda. Njarene cha mwathani nogo kabwega nkorone chetu gatura Kenya na Kenya. Amen. Nitukubumenyithia kuragwa Pauline Wanja Gershon wa kuma rwirerwa rera Virinch Marere uria ni wa miaka 74 na nataukirike mathuganio uria ukamwona na kwirwo kumenyithia Richard Mweti gukurukira namba yawe ya thimu iria ni 0724829636 kana Alexander Mureithi gukurukira 0716742603 kana kinya aringe ripoti kiri kambi ya polisi. Hii Easter burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next high bouquet for lots of laugh out loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Kwe mtu mbicho urithite sungura 3,000 kwa kwethia kathithite uye obi na sungura mwe 3,000 kurithia so if at you say 1,000 sunguras na times 1,000 it tells you that
maishani tuinuane. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister, go sister, oh, oh. Safaricom Foundation yambĩrĩirwo mwaka-inĩ wa 2003 nayo M-Pesa Foundation mwaka-inĩ wa 2010 gũkũrũkĩra moyo tuinwa ibombĩte gũkĩria akenya baba ingĩ kĩrĩ sector cia gĩtũmi gĩa gĩthomo, ugima, riera, roji, uchumi na kinya kũrũa na mitino. Safaricom, simple, transparent, honest for you. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. AJ Newero TV. Baga sana mutegero ro TV ni untu bagweta na mbere kurumira Ugima ni Utonga tukubona turariria matugegio Ugima bwa kuba mathugane mono kiri mathugane ja guciuraga kana makareka ja guciuraga na chomba suicide machato ne teja kiongereka anene ndene ya mbiguru Kenya atwaririe symptoms cia mtu suicide nuntu rea jara maingi nyandira kotha kwina report ya mtu uciuragite bigawe ndo baba kiuga ndirona za karare athina na arakiri ukethira mtu inya utiuga inyote mtu na rasa round ni love lakini uti mtu arera uti mtu nyora imagine nganie na challenges temo karia na endo ba mtu uciuragite bigawe ba utorari na u na tamuto mbakutho akimenya mwendo we suicide mbuga kenda mutethia kumakirinya nekira ai kiure gikiaga muno na kinya buguga ukugo ntu bwa mantina dinonto kainge anto no bethiri nya batamenya muntu ukethera na rari na ndariri cia uciura na atironania na ikitumenya tugirerea tukiambiria ati no kuthura kwina mwanya muno nya suicide na mantu ja konie murimo ja mathugani ja depression na other mental disorders nontu iyo might can be tricky jamu itu komba kuona na kuna situation imo tiumba kuona kulingana na mtu uraka behave na uraka aka conduct but kuna signs and symptoms tumbo tegera tukamenya mtu uju ena thinana na apati gutethwa na iketo mnyambugererea tukiambiria ati the life crisis no change all of a sudden na ndija kuoni for example da imbo bakuthingo kara mbecha cia all of a sudden ikwiro ikura oni nwije no pombe ko act immediately pa this moment iora ndaiguona ndi ngori ai mbeche ni chintu ire kuthunku mari ni ataikura muntu no design nya gwitirithia ngari oni nkiuma njari anto bako bate kwije ndisa sawa na ra gwitaira ngugi na ro bate kwije ndisa sawa ibotega bakona ndisa sawa ko muntu no arigare na kauga ei tutirona ngania atikithe wena symptoms na tenda guciura igitumitugera ndi to understand life crisis chumba gutugwa tore mwe nku tutikwirigirite no itume muntu agaciura bojairi na bu bonge na bu muntu no ethiro akiba trauma nto maingi muno na kwina signs jairi ngweterecia mbere tukiambiria ati no igo for example mostly baraba ciuraga ibauga ibakwenda kuthithia ko kaigwa muntu akikara for some time akikara akiuga oni aimbi ntekwa na maana ya maisha ja oni no nkwen anti ciura aimbi nyandarire iro bintere we imparanga kwa kabanteo aya bonge na buno igwa muntu akianjinya kuga into kona muntu akiuga ogore ng'ombe rari owi woga tukumenyaira ng'ombe ria ubona kwa munda juju kiyo kaliojo
ona wangu ichi akwari ujoju kioju nambu akeke kawetite safari na wetite ogona mtu akianja kuga into na moyo ita signal that there is a problem kangi kakuno ne mtu akianja kuthura ninto ukona kethi ndawa no karaki uthurania ndawa limo no mtu akigura mikanda no ne baba munyi bona becho inya musinka mono gun licensed ukona mtu na kwenda kurenya rika 100,000 ka 200,000 kainya 50,000 ukaiwe gitero ndeno karecho aga kamusinka anone ka pisto akarecho aga kethano one ethro nako ikaimbua for example chwa kangi na kingi na kio no tone nya mtu akianje kimbivye zokona mtu akianje na ndegwitenga mono nantu muntu rari sasa ukona akanje gwitenga na kaingi muno kuma nto jakarikakira nto baba bomba guciura kana ethro na edition most no idairia muntu omba kwithirwa ntuku imwe na arua ena in high spirit agwiritu buru kakutheka nanto akungote akira mutu the following day ntuku wingi ukethira muntu akiriki yote muntu akwaria no akiri ko science je tugomba ku observe chekwe sorry muntu kuja kwithirwa atikwaranire nanto kana karainya kiaria anje kuwa maisha jao ijo theri unde muntu otheri utuke mpumba kumba maisha jaja twategera tukona mikariri ora areta inyangu kine mbuga ni umurema na kujia isolate ugima bwae twategora ukarari clean na arambirie thaia tikwirie ende ukarachingirite muno na kaingi muno ya guchingira is a very common signal ukethira muntu na achingire ndene paruga tuniri akitumurumaiya akara nyomba menya rire na mbere mutegeri uromba kwithwa etuthikaira rire muntu achingira nyomba ukigagwa wena mathogani ya guciura it doesn't get better it always get worse nonto muntu in a situation ya kuigwa guciura ntinyari akara echiona ya ura maisha yani the only solution is death ikija kutha wintu kimwara iria kiri newe igikuo the only freedom to your pain is death ko ikitumi antu bakirwa bakenkarinjo muno aria nonto rira wari onto burabo kwanje kuma ende rira ochiekira mantu uju jakara yako gwatana yako nogaia muno nkoro ko tukegotegera signals jaiji mostly tomba guteria muntu na kairinya jiro wetrent nyari cha mtandao ntukuyi no ithirinya muntu internet ya kwandika something akuga kandi ithiona ita signal kana jinya ja video iji turona i trade muno ukethiria muntu nakuga ngachiura no kona na gwita agikoroga na akende na akaenda pugitate kunywa ko uri mwene otoni nya muntu ugwi purpose no kuga kanda eta inya guchiura but we can do something about it tomba ko intervene to ateithia muntu uju no tukeja kutha statistics nyarironia 90 to 95% wantu baraba komita suicide bena mental problem utikuona ithe ne kuona ni ati irio na ni bate gutungatirwa aya atarire kurigiria kirembuga mutegeri ura ututegete na wewe ngwa mbuga no tumije kwe anto ba fantasize kinya guciuraga muntu akethwa agifantasize mathiko jawe akethwa agifantasize ure tuge mwendo wawe kethira muciari kana nyina ure akarira kana kwe anto bakinyaia gufantasize about mathiko jao ndira be suicide kiri muntu uria wete mwendo wawe wi suicide nwewe ngo wi suicide na tomba kuthithia ku atika successful na attempted suicide nonto mbije ko babanga ukethora muntu na bangite for a very long time suicide kambuge keja kuthura no tuthikira mutegeri nambuge the good thing keja kuthura suicide can be prevented no prevented na no ere wachura na kwire kwina wirigiro gomba kwithwa gwituthikaira na ukeja gucia kanya no komba kwaria ukomba gutetheka kugintu kia mbere kiririra omba kwithwa kwi mantu jo gusukuma and pole sana ikeja kwithwa kwi mantu jomba kwithwa jo gusukuma but unfortunately nandi no turemo kukara this life without issues ira chikumba kwithwa tichutukuma kone atatomba kuthithia tomba kwithwa tutete ndo betu ingugi ya ura buga tutena gya kura na arua tutena gya kunywa ko gintu kia mbere ni ati katuchitane kuja kwithwa tore antu bakwaria ukeja kuigwa mathugani jo gusukuma muno no kuigwa chiura mbere witogura mukanda ju uchiikira ugura ndawe uonywa at least geria kujuke thimu yaku uringira mucore oku juke thimu yaku uringira muciari oku kana any person uraomba kuringira na nkwire rira omba kuthithio kaomba kwithwa ukwijaija akwigi solution no nturira weja kwithwa kiwa guciura teka kuja kwithwa gutina wirigiro kwina wirigiro lakini rira wakira na mantu jara kiri ugo tubuomba kuthithia witethia utiro ukabwa no kenderera kwiga ati the only way gikuo ya kuma kiri murimo jura wina ju ni gikuo ko untu bwibo bateri kwithwa bure au na kaingi nyaku nkwire ati menya your value
and accept yourself who you are. Accept your situation, your background, and where God has put you. Owachiende ore okari, o accept no menye people are unique. Igeto mugethera your DNA is different, your fingerprint are different. Kuja kwithirwa atiri, we tofauti na muntu uri ongi. Kwa uchiende na omba kwithirwa no go accept ore, na rira wona challenge ukamenya, na roka wona challenge. Roji omba kwithirwa ikithari muno gikenere. Kwa ugakira there is hope for everyone. Omba kwithirwa nyomba ire ina mundu, ija mundu ne ore nyomba. Kira kyo batari kuthidi go chwa switch you put it on. And the moment you put it on, you have light in your life. Kwa ugakara I darkness, uchiariro ruri no mamo, owe na mundu. Wake up and just switch it on, nikenda omba kwithirwa no gutethwa. No keja kwithirwa wena thina ira ingi na choka no kumenya mutegeri oku mwendo waku ba kwithirwa na thina ingi tugwetere mental health problems, ja depression you tugwetere. Tafadhali hakikisha mtu ora okumwike cibitari omba gwito tungatirwa nikenda omba kubwa no ntu ikwitha kuna direction yiu kingi na kuike ja kuthwa no tumaira ndawa iji cha kurebia ja nchobi na bangi thigara na into bibinge bionde tafadhali tigana nabyo nikenda ugo tutachithirie ukiomba ugichiura na tukeja kuona mtu ena nyo idea kwenda guchiura batu endo bature ya kwinwe katwakikishe itugwita into bire binge omba gutumira ya mikanda ichio tukeja kwithwa at least itugwakikisha environment yewe very cool na mbuge congratulation kila nto barabo chiumia kuhakikisha ate message ya mental health yokinya ja ikoki kwina vijana baumbeto Ford kige organization igwito ikoki ukadire every time bakuba ku advocate for mental health wellness na gukwira tubonge ko nkiona mantu janja kiumaira anturene iyo nto bobwega muno na bere congratulations Edu and the team Kinamoli tafadhali congratulations na bwendelea moyo juu na ibekite program jiji na ndio on Friday 7th ko antu tukomba kwithirwa tukionana untu jabura twakarande guru tukomba kwaraniria atwirane umantinyari there is no any other way to solve this problem we must speak out. Nuntu bwa mathaa tukiumaruka mbuga ntijikethera ibwara iria kiri avenues iria wina chibwara iria muntu romba kwithena suicidal thoughts omba kuthwa kiwa kinyira atia mbijiri mwa kwi hotlines inya kiri social media kwiri muuga riria muchiari kana riria muchorera kini antu baba ingi mono in this generation ni bego batina muntu kwariria kwa antu baba ingi mono utia ati umba kuna kiara ugangani mutoro kwa kana nkaringira ngania antevia kure nanto baba ngibati na that option. Yeah, sure. Kambuge araka mono ati ugakira kethera wina thina kwina apps chi created na jarika with the someki koke pia kwina app ira mtu nonto uga mtu no ethwa kenda privacy kwa mtu mba kuthoro kiara iria kuko na app je we created ya mtu watonya ria wameandika something ate kwije ugatara kethei cancer kwenda psychiatrist kwenda kuona watara mtoro karia nwe wenda ku open up wicha kona na mtura physically you can there is that option lakini no ntubwa kanya tutina kanya mbuga tweresa mantu je mono mutegeria nkwiro juki nambe kwa ikenda tumba kwaraniria wandinga thimu tukomba kwaraniria 07 0153 2840 07 0153 2840 kana inyo tuliongera Methodist Treatment Center nikenda omba kuhakikisha utetheka but ugakira there is hope there is hope. Aibaga sana denu ntubakona kanya kuja kwarana na bauti mutegero ru TV no withiro kigwatanira na Dennis Arore akaga Methodist Treatment Center na Somek. Yeah, Somek mono ne tumitumaira mono kiriguta na boys tumaitu thithia circumcision every December goto rinya mutegero kija kwithiro ina kijana kuna no kwenda amen and well book mapema nikenda igitero ule December tumba kwithiro tuibaitana manto jaba gita skuru ibagitana manto drug and substance abuse na bakeja kwithiro at least be na safe male transition at least bagita skuru tumaruke no ntuba matha mutegeri baga no ntuba kona kanya mwaka kimekyo kingithira na kagita gake gacujo kari mubango jo Ugima Utonga.